Asante sana MP wangu Father Fika General, our Chief Whip Silvana Sosoro, and all invited guests, kwa Kristo, wadogo kwa wakubwa. Tumsifu Yesu Kristo. Milele na milele, amina. Nione mkono. Asanteni sana. Mimi leo niko na furaha kubwa sana ninapoona uwanja ukijaa hivi na tumepokea neno la Mungu, na vile vile tuko tayari kulichenga nyumba la Bwana. Asanteni sana kwa kufika kwenu. Niruhusu tu niwaalike wale wageni ambaye wako miongoni mwetu. Ninamuona engineer. Kuna engineer wetu hapa, kijana wa nyumbani hapa, Engineer James Mahoka. Karibu ndugu yangu. Abantu baminto babo baracho Nyanguru Kyong'anyo Nyamemiso Nyanko wairire buya naende bwairire omone nabakwe intwege ntotu ajira ase primary yane nagasomire enengo abakubu baito batoletere erigere chikanisi jeito chirabe aintwe tubabwate siasa tokonyara korunsari talibo asamalieta goro kwa James Makori Magoka inkanege tuno egugoro Kyong'anyo etotenerete abakorie gasi be serikali asoko tete ya masilahi yabo egento gyoka njenda aboli abachumbe baito eskuru mheshimiwa yabo baracho nere skuru ya Kabere ere day school ere se municipality yetu ya Kisi atatan daraja 2 ebwenerete tonyagate toye kongi bakobwatisi enyora bali mwabaya enyore chilap na intwira abana university wose naboigo egendo gya Kabere nagokirwa sana abashimiko baito indubo baracha igeto bwata masikani lyogi ndiyo murara lyogirinde omuzike msiye ito gato gamberete tolebiya oyo rarete ke lyogi iskararu kolenda karmo gotira gochirogoraria ni manyete ngamoche mwetiri chiko akabango kali batagete goteba mukarigereria asinini tigato itamono na akole mjama bwangoiga enale gosaba aba